Bez pravoga puta, ali da. Drago mi je da smo se skupili, pozdravljam sve prisutne članice i članove i goste, gradonačelnika posebno. Drago mi je kad se i on pojavio, obzirom da nam je ova izborna skupština. Malko bi trebala dulje trajati, ali ja se nadam da ćemo to brzo riješiti. Prvo, verifikaciona komisija, znači mora se po planu to napraviti. Verifikaciona komisija je a dva vjerovatelja Nemeta i Matu Zemana. To je sad, dobro. Kamera da. Na mjesto Novosela. Pardon. Mjesto Mate. Nemet i Mato. A dobro, pa oni dva su... Prvu godinu, rasprava. To je znači ovo financijsko izvještaj, Izvješće za 2020. od 1.6.2020. do 24.6.2021. Znači ovako, imali smo prihoda. Stanje računa na 10.1. kako smo imali zadnje, nam je bilo... Evo Željko bu objasnilo da vidimo. Prije godinu dana bila izložba u Starom gradu i onda smo tamo pričali i o tome. Pa smo rekli da je Mato nositelj počasnog zvanja najpoznatije međunarodne fotografske organizacije, dakle ekscelencije FIAP-a, a ja sam u tom času bio ispunjavao formalne uvjete, ali budući da se zvanja službeno daju jednom godišnje, to sam ovaj put dalje. Pa je upravo ovih dana dobio iz Bangladeša počasno zvanje Genius tog fotokluba iz Bangladeša, agilni fotografi Bangladeša recimo. Uglavnom ja sam mu rekao, znao sam da se genijalac, sad te to znao i u Bangladešu. Mogu najaviti da ću ja to biti za jedno 20 dana. Bravo! A čekaj, sad nisi još genijalac. A meni izgledaš to genijalac. Hvala. Čestitamo. Bravo, dečko. Dobro, to je ovo Bangladešu. Prvi je to zvanje dobio, govorimo o Bangladešu, prvo je zvanje dobio naš najnagrađivaniji fotograf u Hrvatskoj, Petar Savol. Iza njega je Mato i evo ja vjerujem za 3 tjedna da će biti. Dakle, ipak nije to baš da se dijeli šakom. Ali jedan naš interni dogovor, idemo se zafrkavati, pa smo evo u toj šali došli do toga. O Mati bi se moglo još puno pričati, ove godine je cirka 10-ak medalja osvojil na nekim izložbama i po 2-3, tako da meni je stvarno žao što je on toliko skroman i što se za to ne zna, ali važnije je da on šalje i da i dalje čestitam. Čestitke, nek neko reče da se nije ovole to niš delalo, je tako? Da. A dobro, nisam. Evo, ja vas isto pozdravljam, zahvaljujem se na pozivu i na prilici da sam tu prvi put na ovom prostoru, da. Ne znam je li neko imao priliku vidjeti, znači one fotografije s izložbe su u novoj zgradi gradske uprave, o svim
javnim ovim hodnicima, uredima i tako. Tako da svi ljudi iz bivše općine, ajmo tako reći, znači Đurđevac koji dolaze u grad vide fotografije 4 najnagrađivanija člana kluba i mislim da su se jako dobro uklopile u taj prostor i da je to jedan stvarno dodatak tom javnom prostoru koji je na usluzi svim građanima. Super je da se mi možemo pohvaliti sa našim fotografima koji su ustupili te fotografije i ljudi koji dolaze k meni na sastanak uvijek pitaju otkud to, gdje smo to kao uzeli i onda je ovo super priča dok se ispriča kako je zapravo to nastalo i otkud ideja. Imamo onaj jedan veliki stari grad Željkove, to ja mislim, jel da, u samom predvorju, u ulazu, da. Tako da je to, u gradu imamo stari grad. Ja bih htio još reći jednu stvar, kad se tiče prostora, znači vi ste tamo u onim prostorima koji su znamo svi kakvi jesu. Mi smo otvorili nove prostore za udruge, znači to je na korištenje svim gradskim udrugama, tako isto i vama. Možete se tam javiti, odnosno u gradu, ali ako imate potrebe za druženja, za sastanke, mislim da je puno zgodnije to raditi u Domu kulture. To više, možda tu na ovim tjednim sastancima, šalim se malo, ali ukoliko imate potrebe, odnosno dok imate, svakako je to za druženje, jer po zimi je toplo, a po ljeti je klimatizirano. Znači može se normalno koristiti. Uspješniju, odnosno bolju godinu nego prije. Evo, niko nije imao praktično skupštine, smanjile su se aktivnosti, smanjila su se druženja, znači ljudi su čak i radili, ali se nije družilo, nije se razmjenjivalo. Nadamo se da bude to vrijeme prošlo, da budemo se normalizirali i da se budemo mogli ovako lijepo družiti kako se evo danas to družimo. I rad u Photoshopu, odnosno programima za obradu slik. To je, mislim da to treba članovima, nekima više, nekima manje. I moramo napraviti nekakvi projekt kojeg damo gradu za financiranje. Tako. Slažem se. Ako se to napravi, onda mora biti odaziv članova da svi dođu na manje. Svi znamo osnove Lightrooma, recimo, znamo svi osnove. Kako se obrazava rad procesa s fotografijama, koje baš ni ja nisam znao. Čovjek koji je sipal pojmove i koji iz rukava, tak dalje. A na kraju ja sam zvao još 3 susjeda kad su došli, da smo pomerili troškove da su bili jeftini. Dobro, ovo uz Kermatoveli, mislim da moramo imati konkretne planove i to napraviti. Čak da i korona potraje, mi možemo nas 5 ili 10 se tamo naći i raditi. Trebalo bi možda opet raditi na omosovljenju članstva, bilo nam se preko 45 i podmladiti i još malo povećati taj broj, jer ne znam, mislim da sad tu 20-ak ljudi, nije to mali broj da su aktivni, ali bilo bi bolje da nas se više i da smo doista i mlađi. Imali smo, u startu smo imali puno mladih. Da bi mogli to postići. Nije to baš jednostavno sam visi ako da je prije bilo.
smo se sjetili pa ne vrali da bi se more neke ono, da sad... A neko me smeta, ne? Jako, baš je to super pregođeno. Naravno, imaš sve, imaš 4K, imaš 4K. Ajde, zanima me gimbal ovaj koliko ima nagib, znači prema gore. Znači sad horizont da se složi gimbal. Horizont i sad me ovaj zanima. Uvježbano, spuštanje gimbala i dizanje. Brutalno. Luksemburg
Odi čolac, nemoj se širiti. Pa da, pa je to. Ja ću legati. Odi napred u stvari.